KSA Hamren District Committee atum pen tongsikot pherang mai kangni pon. Ni jang karbialong wathalangso agriculture IBLong piniaro chiklu. Ni phain kore siar ni ada por phai kep malom pherang mai kangni pon. Jasmet petlabang so press meet ke phaponang koke border area ke duatup West Karbialong District a seal lapen stam high NEC Jantia Hill District pu seal lapen stampet high ke enronga joksi press meet phaponang koklopusi KSA Hamren District Committee Secretary onward miliga hinpen Clardak pen thanpachini pon. Lasonsi kidamtang pinaan arni pen sitami Jerry Laskor puarong village headman mate rongasar thiabang rongalong kenangsot mai meeting kido analong lapen kisunge phua hot kangsai longan sitami bisar kendara huta resolution mate chingwa chingsailong ketokponang kenangsot along ansitami West Karbialong District pu sil pi dundesi Kaprik District mate Jantia Hill District sil lapen petsi pidunrong titipusi thekpon longlo. Sonsi KSA Hamren District Committee pen lason Karbiang longalong nanglodun koka phisi Kaprik District asil lapen pet ke en ponrong titike chokchi lapen pinipen amat laswa sai ke klem poning ton ponangpo lapen laswa long Karbiang longalong kedu anasong sitami lapen Karbi araran sitami kachirok tokpen kelangdon kenangso dopusi KSA Lamding Hamren District Committee atumpen pherangkia thingnopen raraphan pachini pon son thaksi rongalong lamki lamphong do an lapen jojor cholanga sonalong ansitami loketo kenang sodalong anki Kaprik District amen mate Jantai Hill District sil lapen pet si en bonrong ditike ki chokche thetik lopusi jongpon wathalang sopen khoyati so report Karbi Daily News Rolo aprang sepini nilitum Karbi Student Association pen mate KSA pen itum da pherang mai ki phanang kop alambang lapen lo alam thebang lapulo kidam tanga chiklo jirikendeng nainam rain constituency along isi jirila score mate rong mechopu jirikendenga town pen hilo elo ladak arong asar bang village headman mate rong asar bang dak kitok lapen lo ipil kitok do rong along bi bo phat lapen ke hansu kiri lapen bang pai dulong le jong si komande mana bi chikok ke thak chikok ke pen itum thek long lok loten itum kopi mogewi itum lagi adai nang itum long situ palam alu tok si English pen tok lo si alang itum da signature mari dat pen alang itum sil stambang theng lo sil stamalong abang ke West Giant Hill District si da sil stamlong itum thek kon lo asin itum bang condemn lo la pen rongasa hanstabilitum pulo athe jirikendeng jirila score lake town dung hetse puri lake West Karbialong District jurisdiction se kapuri lake West Giant Hills kali all that jirikendeng pan ucap kali entire Karbialong lapen West Karbialong hanstabilitum lake si sensitive o athe itum jurisdiction West Karbialong jurisdiction chinilor silatum West Giant Hill District asil stam sikethe labang nilitum ko dum thek lase aphe alang li bang di social media Facebook along la post that pen la gambura bang ke isi an apologize letter mane kedia chuangan lo TikTok thulo mesen lo sita me da alang litum sil stam use tham ari tham si use copy populon te alang litum sil stam bang ke alang litum lo ave West End Hill District a sil stam si use dul asi yong si itum dak Karbi long si durapet ya rapet dari community conflict pane lagi pukadi sampai jurisdiction alam de ko pose dak Karbi long jurisdiction puri anu bang ke Karbi long sil stam ben official kamalo ans me use not te lale ke people non ma pose ni tum Karbi Student Association pen bang ke itum juning relo ladak ta kele aku isidu thulang la so alam ki ni tum thek long that pen non aku puthor bang ke kidam tang 2015 mate nikan suri hinira krep ko anikan inut gangaram rau pu inut nepali muni do nilida longlelam kita ni nan ko longlelam ta atheda itum Karbialong ga sikshidol area baduta chinilo mala bang so nepali bang longle mate nongkhat mate land revenue system chumang long klemdun senikan tham kyap anpleng tang lo masi alang bang ke pata selam chong hudet se bika kyap pata selam chong hudet se alang bang ke longle bang ke chumang an se yor der hala so longle ke jor ke la ni ben amasi complain nang le nutum Karbi Student Association pan complain nang le sinitum tarik krechok ser ni bang itu inside pen
labang suni pali bang illegally mate aron rep nong le pata selam dak aku tak sini tumbang inside lo ladak pen ladak ni tumbang hang lo nang li long le kinam ya right do ma schedule area lo nang li general mani atheni tumtan mi thang constitution lo pola nang thak khadar la chot tagali alang li bang agreement si tong lo mate nang li nong khat mate land revenue chuklam lu chot se nang li long li kopi pasi pata selam chong huda nang li chuklam dun bek amali galong pata selam chong huda se kopi jaine se nang li lasan klam lo ben tumpu lo lata nang si thak khadar lo neli laso a hempu long neli nam dun lo thar ke nam agreement nang bithap tanam bitek the ama se alang li jin tu pata selam chong huda alang li chuklam dun chot amali galong pen pata selam chong huda pen $60 ron kat kan lo nili $60 bang tang henten ko phan le ko gale statement long le ke yor chong hunang le pata selam chong hunang le dake Karbiang Long District area la pen di mahasau ke ata bikai sigale bika kep pata selam chong husi bang pre se yor chong huda la se hala ki jor ke cuma ngan se yor lak ni hadak ta agreement doma agreement ang pilo la hen lo agreement ta agreement along bang ke alang le tumda signature high kori lo la pen seal stamp thing lo Mojam along, mojam ke jirgin pen kilometer nerkiat lone situ border ta puri re mojam ke Karbiang Long District West Karbiang Long District nai nam re lo silo se puri adak sil stam along ta West Gentil District ko la silason alang itu official betul la Karbiang Long along gitu cuma along an West Karbiang Long District jurisdiction long gitu an cuma Karbiang Long nai puri dun an ke la West Gentil District lo ma ata jaju membe itu la konflik mate cipohong nang kan lagi pun ada sambil lagi sensitive issue masih non ben se cilang dengan lagi ni tu Karbi lu cari asal ndak tu kali Karbiang Long rata dai tu border cingrum mamai pun non kaprik kai pan iklam asal ya pitu man tu lagi pun jarai tu ati kopi porlo pulutan te latum bang ke non kujak official kamalong rongalong pina agreement tu mela tu West Gentil District system sigi use apen kopi lagi sing sai long latum nason sigi use senon long lekin nam Jong hua long agreement anta West Gentil District system sigi use la sini tum Karbi lo charle asong ben bang son bang iklan kada nai la ben ke celang nun rapen na Karbiang Long mate Karbi KSA Karbi Student Association dat pukali la ke Amring border punon Hamren la pen all Karbiang Long border punon kapri ka border long atu ke dun tum sabe celang nun nahi non ben lei tum la pu ani pathi putang te mo phege plan su se community class bang wang jo yema konflik bang wang jo yema sini di mata asi ko pe posi press meet hang nang ko ma blong te lage ni ka pachini athe sugidang pan si ha pulo bang apologize letarang pilo apen ko non ta claim tu phila son asi ko sono lage ala itu system bang mari po ang itu mala West Gentil District which chitok po sorry epiletarang pipo aku claim tu dia betul lage ko pilo Sini mata bangke that cerai komni jadi betul itu jurisdiction tu since 1951 ben itu council after the creation of autonomous district council la council itu tu that ben itu land right kan kapre itu melong tu asal sorting betul itu West Karbiang Long District nainam la hai non la hai kapuria rom mujem madan la hai anta ke Karbiang Long District West Karbiang Long District area sipuri sini tu ben bangke shooting rilo la kasih lapen kapre kasai kuntan itu Karbiang Long dorit pun itu bupe seme dorat perna peaceful pen dona Karbiang Long kopi ma ronatan ke follow du nampo noni litumle kapre district long dodam te hala kapre state long dodam te hala so state long kopi si constitution ka relate ma hala itu follow du nani asini tumban ke oppose lo lapen condemn lo lasan ban ke non ban ke tum chirok tok se du nani border issue chota kali la ban ke non ke dak Franke border long ke nonta samjin pen do fek thalang sebe non bang ke ro along anta latum ke West Gentil District sina chita wanda lo asla se bang pheri me yi mu khang bang ke si li chuning rieng tung bang ke Karbiang Long ke thek ding lapen kapre ro asa pen chinglo lapen border committee tum pen chinglo lapen Karbi lo charli asong pen sabi tum ke kita chirok tok se dun bom ye sino li tum stan la puisi la hai issue long bang ke nang initiative nang idun po pasini dia media thing no penang chuning ri dun lo kardon